Poštovanje, evo, danas je 26. ožujka, 8 i 10 sati ujutro, javljam se iz srca Gorskog Kotara, između Delnica i Vrbovskog smo, u Delnice Busija, kome to stane se uopće nije mogao pristati. Na Grobniku su takvi udari vjetra da nas je u jednom trenu bočno udarilo i zaokrenuli smo, doslovce stali na autoputu. Ovdje ne pravi probleme toliki vjetar, pa kao što vidite vozimo se doslovce pod tragovima drugih automobila. Evo, pokazat ću vam i drugu stranu trake, da se ne ispade da nešto izmišljam. Dakle, ovo je naša traka, ona tamo druga, evo ja do Delnice, skoro Vrbovskog, apsolutno niti jednu radicu naravno vidio nisam, a pozorno gledam. Eto, nadam se da ovo ne može se vidjeti kako pada baš, ali malo se sad smirio, ali s vjetrom pada pa je teško vidjeti, vidljivost je nikakva 20 metara. I eto, bus je čak i preuruće i nadam se da je neko ponio dovoljno hrane. I evo, pogledajte što leti. Mi smo ujedno i busi radice. Hasta la vista, baby. Pozdrav from Gorski Kotar.